konsert keturunan HO Tutua tahun 2020 tahun. Kopi bersihan, insan po kopi bersihan dari orang sedap. Bikian apa guhu dah humuso, hoso dah medley. Megan kopi di Island Majilik. Aitan humuso isidara aitan dah tiad kudi kesedap. Hoso sumsut tupanga kadatan tuis di Presiden dah HO Tutua kapista Pakujin. Patahu kano sumasau Stephen Peter mantan papar Imang Jatuis Oswald Osima mantan do tiad pinampang proper Isyau Tundunduku Wi Chapel Onu Pangusin Julian Ombong kadakon ini kinabo di Johnny Lowoyon ibada hukum masarukon duan Humasal jahad, sampai tuan ginaga aku daya. Tapi naik kau ngabi, kalau kinangot kau medri, hosau medri di hari ini, nyampai hosau kapaku, Island Majilik, tiadku di kesana.
ikaw sumititigyan ko ondong diaway hatiku Dodoy no kowit sodu Sumom no boobuhan Lumuwagin ako Voos tuli togi mo Tumanang do'y matuku O buong no potos O limon ku Itiyak ku sang yanok Podong taman Limon ku hangat ku Untuk sumuhunan ku O ondok sunodiyaw Oray ati ku pusangku Siyaw no tundunduku Chop! Amas, amas bobohiko, nungko tangkol tingabo, tanam domudo, onu di pangemas, onu musik, nungko sekolah pakai dano. Pagas bahanda so no komos no dinabo tanam ngomongko onu di pamamas onu pamala no kakang tolo tosi pamala
ngangan dia sudah hoso ngabili dia puhumoso otutua tayo dia tapapai toko dohon tahuan ni lusabi abi bahu tuhun pumoso wisyo do dua hoso omisyo na pangabili ngai manu ano di DJ Juliana Andreas Catherine Benedict Velari Lansun Lucy Liduis Laris Mojigo Jenny Jalindan Omi Jenny Pang Omi Alice Dison Dupo hoso mantan dan diwa diva ngabiliti apa guna pengasambituan Om Kinabo Kudaiho